hari abandi batayagira. Ayo maboko ufise hari abayifuza. Byiza rero wari gutambira Imana yawe kabira ngo ndagushimiye Mana, warahabaye mu bihe bikomeye, warahabaye mu bihe by'ingorane, warahabaye Yesu. Bwira Imana ko yagutabaye, uyicezere, uyitambire. Sawa abamama Imana yatabaye, abamama Imana yahaye kubyara bagaheka, abamama Imana yahaye amamariyaje, ab'Imana yahaye ingo. Cyari igihe cyo kwishimira. Imana yamukoreye ageze ibwami aravuga ngo nta yindi mana yo gutambira atari Imana ya Isirayeli. Reka natwe ab'Imana yatabaye, ab'Imana yagiriye neza, ab'Imana yasimbije amagisida, ab'Imana yagiriye neza uyu munsi tukaba tugihumeka tuyitambire. Wibuke hari abo mwanjaniye rimwe muri sale d'operation, bamwe bavayo bapfuye ariko uvayo uri muzima. Hari abo mwajanye kubyara muri maternité, bamwe bavayo babyara bapfuye ariko uvayo ufise ukomeye nawe uri muzima. Niyo mpamvu
cyari igihe cyo kwibuka urukundo rw'Imana tukayitambira tuba ngo wawe icubahiro Yesu. Ye Hallelujah. Hallelujah.